Montena hi video hin ve ho zo se na bon chawing kalim na chibai ka hin pikinovin phan ma sa chun spirit lagaw ai lo le hai na hu chung chang thoina sai ta ven he tunia hi soul hin na thu chung chang na sai di hin ten mi tampin soul to spirit he a confusing ke na he chule ei pau bible translation ho jinga jong iwa na hi le soul he lagaw tin jong ana le jin he hi tia hi ja chu soul to spirit hi akiba lo nei pi ham ti hin da dio he soul ki ti teng le abai lam pe na sai dinga chu hinna ai lo la hinna nei life tin a he alaga sai be ki dingin soul ki ti chu hinna lagaw ne ya ai lo la hei thei na hu ne ya achat le thei lungel thei kho he thei hi chu zo se chu soul ki ti na he chula hi chi soul chu ipi ham itile me hing hi halang gan cha hian lang tui no ya ho hian lang chule gan hing ho hi zong le abon chawa hei na hu nei hin na nei thagaw nei hi chi uwina hi chi a hi je a chu amoi soul ki ti a hi ve alang khana sei ding in thingphung hampa la pa cha ho zo se hi soul ki ti kit pu na hi amoi vegetable life a hi vin pathinen achom be a mechanism api a hi poetry language sa hi na hi la soul ki ti hi lungel le deep feelings langin amang zin a hi ahin la tu ai hon soul e sei pau hi bible pathinen mi him le gan cha ho asima heina hu lagaw api a hi chiwa ahung hing pa chu hi chi ahing pa chu soul ti pa chu bible ko nai se wa hi ala tu hi bible pat sa soul hi gan cha ho le mi hing ho a hi ve ti pa hi proof in body wa hi in number bung som thum la khat chang som ni lagi da hi iwa na hi le hi chalai bible chang hi iwa na hi le soul kiti hi mi hing le gan cha ho abon cha wa ki sei na hi hi chiwa hin which went out to better one soul of 500 at the end one soul of 500 zangala achu khat khat don do ding ati hi both of the persons at the end mihing hol azong ala do diu chule and of oxen bongchal hol azong ala do diu and of oxen bongchal hol azong ala do diu and of the donkeys is sangan hol azong chala do diu and of sheep chu belam hola azong chu kel ngui hola azong chala do diu hi hi chiwa mihing hi halang bongchal hi halang kel ngui hi halang chule sangan ho hi zong la bon cha ke chu soul ati hi ya chu bible in hin na nei mihing se sai nei po in gan cha ho zong chu soul ati hi ala ban hin vet ki diwin tin new testament na revelation bung som lagu chang thum na hi ve law han and the second angel poured out his vial upon the sea and it became as blood of dead men and every living soul died in the sea ati na hi hi chu wa sei hi phamit ya hila vantil ati na chun asum leng chu tui khanglin a him bung thatan a hi le hi chu tui khanglin chu mi thi san ahung su ta na hi he ti chun every living soul died in the sea ati hi tui sunga mi hing zo si athi ati nei puin tui sunga a hing thei zo si nga ho le ganing ho zo si chu athi ati na hi ya hin chiba hin soul died living soul died ati chu eti chu hi in ala aba na check it no tele Ezekiel bung som lage chang li to chang som ni na beute the soul it sin it shall die soul chon si chu thiding a hi ati chu e hon mi tam pin soul he thailo dinga ingei to chu na hello chu bible hin soul chu thiding he ati chu a chon si chu itia hi ja chu hichi lagaw chon si chu thiding a hi ati lo hinna a chon si chu thiding a hi hin nai lo la hin khu e pawa chu hin khu a chon si pa chu thiding a hi ati chu ya chu hi chu hin khu chu pem tila so la hi lagaw ai put he abana chu tele zo so bung som chang som ni lage som thum la koi va na le hopi sunga soul zo si zo that ati chu e chu hopi sunga mi him zo si chu atha chai hi le ti chu chu ipi tin ha soul chu mi hing a hing thei ho ki sai na hi soul chu athi thei lo hi pu na hi ti pa chu i mu do ki no ve na hi Isaiah bung som nga la thum chang som la ni na chu va na le
he had pulled out his soul unto death ati chu ei pawa chu aman ahin khu chu athidin tui sungin asung thajeng in a hi ati chu ahin khu chu soul ati chu kuya saina ha pakai jesu christian ahin khu athidinga hin pi do ding pa chu akwa mo he ya chu ahin khu ati hin chi ba jong na ya chu confused lo dio he Matthew bung som chang som ni lagi nei na hi God can destroy both soul and body in hell both soul and body in hell ti chu soul to body ati hi in ei pau translation a hi di lo hi pathinin thagau le ta sa chu ani a God muna asu mang the hi ati chu di talo chuna soul chu thagau tia le ta chu azova Ezekiel to Isaiah i vet nova chu hin khu atia le hin hinna hin khu tia le hin ain la it's Matthew bung som chang som ni lagi na hi thagau tia hin le hi di lo hi so ke ha hi che hi na bang ta le di hi le thagau le ta sa sanga chu hinna le ta sa ani ge la God muna sumang thei ti zo ale ding hi New Testament ibat na hi le soul ke ti hi Greek pawa ko na hong kila do hi in suche ke ti in hi chu hin ho life tin a hi vel som li zen a ke sei na hi ke zevia so le Old Testament ibat ki na hi le hi chi soul hi Hebrew pawa pa na hong kila do hin nefesh a ke ti na hi hi chu hin ho life tin a hi Old Testament na hin vel zal som la ko zen hi a ke sei na hi hi chila chun 30 hi person mi hing sei na na ki mangin chule vel zali le som ni la get zen hi hin kho elo la hin na nei ina ki mangina hi vel hi za zen pi chu New Testament na Old Testament hi zong la aki mu jeng wangin mun khat cha jeng a zong soul ki ti chu athi thei lovina ki sei puin chule I thi nunga hin kho nei dan khan ina ki sei pun hi je a chu soul ki ti hi hin na hin ho ti na hi ya chu tu apa nai confused ta lo devin ka hin tem no me na hi spirit to soul ki ti hi achom chom hi spirit ki ti tinga le soul khat chun hin na dinga angai chat hi chu spirit hin hei na dinga angai chat hin na dinga angai chat chu spirit na hin hi chu spirit zaw lo wa chu soul thei lo hi spirit chu ahung tinga hi le hi chu ta sa chu ahing ahung hi thei na hi hi chu ahung hing pen chu soul ki ti hi hi a chu tu ne hi mi tam pin hi chi confuse over chu tu ne kho ta hi chi video kan si mai in ta sa hinna thagau body soul spirit hi in hi chi wa chu itiung kon do ham itiala pathin mi he ma se ma chu ta sa bolta in abanin hi chi ta sa chu soul hong hi theina di chu spirit a hin koi nei le hi chu soul hong hi ta na he mi hem chu iti thi ham itia he le hi chi ta sa ko na chu spirit pa chu ila do ki nai le soul chu ki ta lo he na he ya chu a hing a thi he ki ta na he dead at mi thi he ki ta in a thi he ki ta na he itia hi ja chu a chai na dingai sei no mo chu gan cha hian lang gan hing hian lang mi hing hi zong la bon che ke wa hi soul hi ve ipizina mitile hei na hu ne vin hi che hei na hu a chu hinga hi ji wa chu amo hi soul hi vin na emotion nei chat le thei feelings nei ita bang dinga chu design hi ji wa chu soul ke ti hi vin hi so la tu a he chai na da bible chang kha sim diu hin tin phatan na ngai vin lang Ecclesiastes bung thum chang som la kwa pa som ni la khani ki che ta na sai na hi aje chu mi him cha pate chunga thil hung chu sahim ho chunga ahlungin thil khat jeng zong ama ho chunga ahlung gele na he khat thi bangin khat zong athin ta be in abon chawa hei theina hu ki bang anei chi hi ve chu ti chun mi himin sahim chunga chun nun na anei poi hei theina sahim le mi himin hei theina anei gelin ati chu anei chi ve ti chu ya chu mi himin sahim chunga chung nun na anei poi ati he ale abon chawin mun khat azun chi un abon chawa vutwaya ko na hiwin chule abon chawin vutwaya su ki jive vutwaya ko na hin vutwaya su ki jive che chu ha ki chi ta ne ya chu hi chu vutwaya su da di wa chu ipiha aneu ke bang chu thagau aneu ke bang hi chang som ni lakhat na hin mi him lagau chung lama akal to wa chule sahim lagau leisi na akum su koyen a her kha em ya ado hi ya chu mi heme non lagau nei sahime non lagau nei a hi banga hi chi lagau chu kun hulanga akal to win langa akum su eti kun he ram tia mi ching pen pana se hi
hilaya thu hilpa bung thum chang som ni na in gan cha ho hi leivu ya pat a hi ve ati hi in approve kan pi ki den hi ve Genesis bung ni chang som la koi wa na hi le pathinin leinganin ati leinganin gan cha ho le chung leng wa cha ho zo si se me ati na hi izam ta he thim thelo na ne ya zong le personal ta ke ho theu hin tin is it chun comment section na number hin ko in lang i ke ho theu he ti pa chu kan se tin tu ne video sim the chan wi chan chu tan tin alung kya na ngai je pathit pathe na bo han episode ki na ki mo to ki ta hote bye bye